September ni somni le pariat thole niya INP Mizo Channel clear tu zong te dam taka inom theu kan bei sei nimin lam khan du angin Myanmar chanchin kan update man chia lova tun tuma kan thei ang to kin Myanmar news kan an siam le atop thlengin min lo thlir sak le don nia tin kan puan tak lo news then khat kan an titel le bokanga tranzong nei lovin warbik po nei chuang lovin akim theiang berapuan kan tum le don nia nimin September ni somni le pasari chomadar som le som pakhat inkar vel khan thantlang khopui chunga terrorist sipai te le thantlang CDF te anin kap le anin ka na hi khopui chung khoilai muna emo ania terrorist sipai mi panga ai tlem lo an thiani thantlang khopui hi achunga chengte zong in an ro san vek taria hetia luatu po omlo in thapui pui dor bungrotam tak an nu chia hi sipai lamin itin in te chu kar chia in an du la kan tum le ngei dona CDF lama papakhat chuan media hne na soin chutianga che terrorist sipai an om chuan an hmuna an ka hlum ngal mai tur thu asoya nimina anin ka na po chutiang boruak vela tanga in kapta an ni mai theyani mi panga an thi ba ka hliam tuar anom nual an rin thu CDF lam chuan an soibok nimin September ni somni le pasari khan Sakain region kan balu township AG khochim lama khwal zin papahni chu terrorist sipai ten an kap hlum le ringot mai ni in ahmuna om te chuan an soya khoilam mi nge an ni ti le khoilama kal tur nge an ni ti po an thelowani kan balu police ten an ruang damdoi ina anda mitlom ngai ten an hal ralta ani apoi thei khop mai Makui region huam chung yo mi te omna lam hi sipai an ran zual na lam ani ve yo PDF te le terrorist sipai te anin kap na sa hle thin khania nimin pia le nimin ni chung vel khan CDM lama pakai police pasari zet anom bel le ve thunga hetianga minong hlaina lam tang ten mi pui lama pakai du na an nei zel hi ne na ro pui tak ani sa reng to ni an tiani nimin September ni somni le pasari tlaidar thum vel khan Sian State Pinlong Township Song Pyong Khobula karen ni PDF KNDF pol te chuan sipayan kap le mi somni vel zet chuan hliaman tuar ti soin thi an om le om lo an hrechiang thei chia ri talovani sipai terrorist council ho tu minong hlaina chu October thathar khian puta u lama kalatum le ni inan soya puta u nonglan le khonglan phu lama hian P2C training pol ten om ve nuala heng mi te hi fui tharati chakatum ni inan soya media then khat chuan ama minong hlana kal lovin annoyami suwin le athian te an kal zok don ni inan soibok September ni somni le pakhata tang khan minong hlana lam tang nongmun le khonglan phu lama hian indo nun chan zira training nei anom ve me ka nongmuna hian za vel khonglan phu lama hian zani vel an omani manilama minong hlanan kachin state atlo khan puta u lam kha tlo alo tum zeta mase KIA ho hlavin athul le ta zokani rambuaya wangin ni tin mai hian bompuak soitura om renga tukendar sari vel po khan rengun khopui leili chautada township police station bomapuak le andin mundik tak an la soi thailo helai muna bompuak hi 44th UG le YADF polten an malak na ani thuan soi nimin po khan taki tra le kamayut police station lama bomapuak to boka ti chuan voin lama po mun then khata apuaka chun lama phei chuan rengun khopui mun tina sipai an wak na sa hle ni tin voin khan paku khopuya an venglal pakhat ina bomapuak boka an venglal hi thilovin damdoi in an pan puyani Sakain region huam chung kan ko lampo boru akala ral muang tak theilova chuwangin kan ko le che vel kong pui zong pale lam kalna te kan ko lam kalna te
kalimiu lam kalna te kongpui zong chu October ni khat thleng khian an ping leilok le phot don ti PDF lam chuan an soya hei hi mi puiten ngai poimo ram turin an nge nani he hun chu ngen civil lam tu tema kongpui zo lo turin an riat tirani kan ko lam hi kan soi photo ang khan September ni riata tang khan PDF le terrorist sipai anin kap le khania sipai po an thi nem le a minong hlana lam hian than tho ve zel boka civil mi te le PDF te po an thinual to ani ramboi hi chu amang an thla ka ni hi makui lama thingtlang kho then khat chu an lainat om thlo tani an leilet bu seng a hnai to sia kho then khat chu bu seng tu tur pon om mang lova heti lai hian chau song khwa chuan September ni som pasari atang to khan sipain kho chunga buan khuar to a NLD party mi le sa som panga lai manin an soi satoni chutianga party chunga an tuan bik ta ka wangin chau song khwa NLD party member te chu an tlan dar lo thei to lova ti chuan chau song khota na sipain veng lala an ruat zomiu chuan thu chho in NLD party member zong chuan an bu thar rang chin te an seng thei lovang ati tamaya namen loven an mang angani hetianga NLD mi le sa te bu an seng thei lovang tia thu an chua ba ka bu chi na na lo nan lo lak zong po voin September ni somni le pariat ayat lai lova an rule le vek turani ti in an thu chua chuan an titel boka an rule thei lovani chuan an lo ram te chu sak an nianga an vui thei lovang ati zui bok ni in DVB chuan soi boka tran pui tu an mamo tak zetani Moon State Yi Township lama po civil tenan latuar hle Yi Township asin khwa a hian mani lam khan PDF lamin dala nan lo da thato a khami thukal zela sipai lam chuan rin hlel deuh in an dap ni tin ta thina nimin le voin lama po mi pangalai an man bel le a ti hian mi som thum chuang an man to a an man te zinga hian kum lama la pui tling lo te po an tel nual ani PDF lampo ena thei ram chuan sipai ne na in hnim hnai te bula om lo ram turin mi puite an ngen boka om ngai na riat thiam har viu don ani sipai lal mi nong la na fa te sum don na mai tel tawar chuan beya tok chho zela ni tin mai hian khoila ya mo tawar hi chu atlu zel mai ani nimin po khan chin state marlam tonjang township huam chunga sial thozang khobula maitel tawar le a khol poimo zong chu tonjang CDF tele kale PDF ten anti chele ti voin khan an soya tin sian state chimlam ngyong sui khobula maitel tawar po nimin pi khan an ti cheve boka kan riat lo tlai khonnuwa an ti chiat an puan hi a om nul thina ni maitel company hi communication lam thilania mi pui lam poin an chor ve viu tho chuan rin oma lelama chuan an sum mu te hi ral thuam leinan ani ve mai don boka chuwangin tawar hian beya tok na sata em mai ani hi nimin September ni somni le pasaria po khan October ni khata tanga sang ni le somni pani February ni somni le pariat thleng in ka hai tur thu apuang le a thanga chung o ani chu hetia voitam in ka haya puan lai hian lelama chuan tlangram nam sipai te ba ka rengun le mandalay khopui lian lama po ni tinin mi pui atire thei chun zom zel thothowa tlangram nam sipai te ba ka PDF te nena anin ka po atop thei chuang lova civil mi te chunga suala chua abang chuang lo bok Union Day voisom sari le panga na champha pualin COVID rileng hluar chuan lamin ram chunga remna le muan na a om ngei thei beisei tak angin asoyani hetianga inka haya puan mek lai hian le lama chuan alo ti thin dan pa ngai te bokin KNU ram chan lama chuan sipaya chop bel zual zel ve boka athu soi han oi mai po hi a har sa ve em bokani hi DVB news ina soi dan chuan voin khan mi nong hlana sipai zani vel zet chuan KNU laminan thunun Paku region huam chung cheu chi lama
chiang pia kem laman pan vele a hei hi KNU lamin an soi dan chuan man ni lama an captain hova sipai som chuang an tlan wang ni an rin thu an soi ani tun tuma in ka haya puan po hian om zia tak tak ani arin om chuang lo hle ni hi tukin lama po khan Sakhain region Humalin township huam chunga nongpu ong khobula uyu leya nongpu ong PDF tele terrorist sipai te anin kap le a ma se tu te lamma hi thile hliam anom lo ni in DVB chuan soyani Sakhain lam hi an huai sen aniang anin ren lo chho hle ti kan thu puan masala matang po khan a riat thei viu to a voin chomadar som pakhat vel po khan khin u township huam chung tayet pin su khwa a USDP party campaigner pakhat chu silaya ka hlumania hei hi khin u township sipai do tu pol pakhat malak na ani tin Sakhain region huam chung tho Butalin township letpan khobula terrorist sipai motor som pathum chu voin chomadar som pakhat vel khan PDF ten bom an lo che nan le a bom an che nan ve le an tlan ve maya motor pathum chu a chevek nia an riat chian thu soin sipai engzat nge thi le hliam an riat chian thei mai lo thuan soi ani hetia bom manga beyan ni nu hian sign pin hotel bul mong yua yi u le ta se khopui in po na chu dangin sipai te chuan mi vei vak an chek na sa hleya mian man nual ni in an soi bok tin Sakhain region tho pin lebu township terrorist council in internet ati top na lam kha an township chim lama thingtlang khothen khata voin choma lam khan PDF tele terrorist sipai te anin kap na sa hle poka mi puyan ral tlan na sa hle ni in khetet media chuan report adon thu soi bok terrorist sipai te le MNDAA sipai te po September ni somni le paruk khan Sian state marlam la su le tengni in kar kong puya an lo in kap rep to boka an chan chin hi chiang deuh zokin voin lama an soi ve ta chowa terrorist sipai pathum an thia midang parukin hliam an tuar an tiani July vela tho chuan nimin po khan an in kap le boka MNDAA lam chuan an ni lama hian thian omlo ni in an soi MNDAA lam chuan an ni lama thian omlo thuan soi ni in the Kokang news chuan a soi ani SACM chuan beise na thu chua siamin UN Security Council hian minong hlana sipai terrorist council hi terrorist dik takan ni thu puang thuai sen du ti voina an soya chutiang puan chu a hun ta hle ani anti an chung chang tela ro rel na UN in anei mol chung po hian terrorist council hian sual ronga la bol chun zom zela civil mi te chunga lainan na chete ma nei lovin amitha ala chun zom zela ni ti in SACM chuan soya UN palai te mit mu nge ya asu sual rong bol hi ala ban san chuang mi alova terrorist zia dik takani atibok sipai terrorist council chuan democracy activist te man tuma avea aman theilo te hian an chung te chu tok tara mangin amana no pangte te po zo chuang lo tin an mitha te ruang bula bomakam thin boka athu nei na ken ko atum e mawangin UN assembly hun chunga po miala that reng thova chu wangin security council hian terrorism ni tia apuan nan hi thil tul takani ti in SACM chuan ngen na asiamani SACM member zingami Chris Sidoti chuan Myanmar sipai ten tuna an thil chin thin hi kum sang ni kumlai hol vela Iraq thalera an lo din Islamic State IS pol te thil ti dan chia khania chu wangin UN Security Council hian terrorist an ni tia apuan hi ti mak mo ani atia SAC member dang kan soifo yang hili po khan ti hian a soi ve boka minong hlana pol te hian sang ni le som pasari kuma Rohingya nam suat na an kalpui ang thokha khang hun laya an ti dan sual rap thak takha tuna po hian an mang le me kani Rakhain lama an chet dan le tuna civil mi te chunga an sual du dan hi a in ang reng
civil mi te an tha ba ka an in le lo an hal saka Myanmar ram mi pui te hian om ngai na pon the to lovani ati ve bok tin SSCM member dang Marzuki Darusman poin meno hlana sipai terrorist sual dan zia soyin terrorist bulpui an ni ringot mai alo ti ve bok pathian thu thiam ten sual bul an soi thina chutiang deuh chuan terrorist bulpui chu meno hlana sipai te hi an ni ringot mai ani ati na niang chu ba ka han soi fia dan dang an theto bik lo ani ber sipai en dik lo taka thu nei na pong lak thariat zeta tin to nu hian sipai council noya civil mi thizat chuan sang khat le za le som thum le paruk athleng ta ti AAPP lam chuan nimin khan an soya thizat hi an chin chia thei zat ti na ania ataka chuan hei ai hian an tam dai thei bok an tia mian man to zong hi sangriat le zanga le pali an tling to boka tuna hian thlen mek mi sangruk le zariat le somnga an oma chung zinga zani le somkwa le pathum chu zelbang zu tura an chung thu an rel sak to te an ni sipayen thu nei na pong lak nu hian Myanmar ram economy chu an niam zongin mana tang khan ala thang thlangar ngara Asia Development Bank ADB ina soidan chuan sang ni le som ni le pakhat kuma Myanmar sum don na hian -18.4 athleng to atia an poisa chiat hlutna tlak niam lam hi 6.4% ani to ati boka Asia ram som zinga poisa hlutna tlak niam berram ani me kani ADB chuan hetianga mu le malpon nei lo wang hian sang ni le som ni le pahni kuma anom dan tur po hi hanrua man lok ngai na po omlo ati bok chotianga sumdon na in mule mala nei tak lo ema wangin an poisa hlut na point mule mala nei to lo poisa thleng tu te point thleng dan turan thlei thei to lo ani bera dollar an thleng zat point ang lo nuk to mai US dollar khat hi Myanmar poisa in cheng sang ni le zalia tanga sang ni le zasari in karani an tiringot to mai ni rengun khopuya chess money changer chuan voin chhun khan cheng sang ni le zasari in an thlenga nimin khan sang ni le zathumania akai chakle ni an mabak hi achuan omlo tiuteu view mai mani September ni somni le panga zanlai pel jing lamdar khat le achan ve vela sanchong township mini ku nga sipayen mian tha tak thu kha voina chiang le zualin khitet media in report apet hei le ta a khamini jing lamdar khat le chan ve khan terrorist sipai te chuan thalai mi pali te chu an omna ina tanga hruai chuakin an soi sa hrepa chutia du to ka an soi sak nuwa silaya ka pin silaya an ka nu an nukala cha ma po in an chirin an soi sa chun zom zela an soi sa hlum thakani ber chung mi te zinga chuan CDM lama telve Dr. Zinlin le rengun khopui damdoi in khum zanga da na damdoi in anti mai thina thok thin nurse ma khin chue tepo an tel ni in khitet media chuan voin khan soi arab thak leya SACM lamin terrorist tia puang tura UN Security Council nor po hi nor om takani hi Dr. Zinlin hi Myanmar ma covid luar chau lai vel July kha chau vela thanem ngai em mai khania ma khin chue po chu tiang tho chu ni hetianga mi sual kuta an thi ve tamai hi an ui om hleni khami tu ka thil thleng kha a video file te nen lam media lam in report fel fai tak an don lai po in terrorist sipai lam chuan zak theilo em mayen an mani mi pali te khan sipayan ka masak thu te sipai lam po mi pathuman thi thu te soin dot an chua sipai council lam thu chua chu dot mai ani thu le kan soitak anga thil thleng ani thu khitit media chuan video file mangin a soi thei ti a soya hetianga video file lo om le zel hi engtianga om nge ni ti en nimin lam te po khan mini kung le bulvel chu sipai lam chuan an dap na sa hle ti a soi bok ole tun tumatana Myanmar news kanan ti chuwa thei chu khati zong kha ani a thir tu ten men hlut saka atop thlenga men thir saka wangin in za chunga kan lo me